sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, kat manipod kani pagayam tayo akate ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sapay kumata mapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan akate. Iti agdamaket a Danobyok, iso ni Erickson. Iti lasod ti dua atawan a panagayan ayat mi, awan mo't tinakitak a parikot. Napanaknakak a baro kan awanan sabit. Iso nga inmanugutak nga rod iti kayat na nga ag-live-in kami paylaeng, kabayatan nga agururnong daytoy iti aramatan mi nga agkalaysa. Dito'y kung arodan arugyan ti agsalaysay. Sweetheart, di ka kadi penalpas dita? Nakasagana akon. Wan sweetheart, umayan. Agsapato sa klabit. Agawaam atan aldawen. Amangan no ma-traffic tanto manan. Wan. Kitaan man to'y suot ko na bagay ko matlang, sweetheart. Nan, kitak man. Wow. Bagay mo launa sweetheart. Ad-adda man na napimintas ka. Oh, di nga. Bulbulaan nakman ako ni Erickson. Saan man? Talaga bagay mo, sweetheart. Promise. Thank you, sweetheart. I love you. I love you too, sweetheart. Wala. Lumugan ka niti kotse. Itulod ka pa iti trabahom sa aktumat sumrak iti trabaho. Okay, sweetheart. Kumusta ngay matiaddan ka id-iddan, ha, friend? Katmayat, friend. Adan ka iniinagaw ko iti ulas. Sana all, friend. Ibagam nga minan ka ni Ramil, tagdan na kayo madtan, friend. Agkasar kami pa'y kanumot, sa kami agdan na. Iso kanu nga minti ko na dagiti dadakkel na. Amumatan, medyo religyoso dagiti parents na. Sa bagay, may mayat batlang agpay sunog kalaysa kayo pa'y nga umuna. Iti kasta, mabindisyonan ti panagdan nayo. One friend, kat, da kayo ngay mat kini Erickson, kaano ti panagkalay sayo? Awan pa'y mat nadakdakamat na, friend. Basta ti kunana, agkalay sa kaminto kano, inton makaurnong iti usaran mi. Sweetheart? Agawid ak pala ang iti lugar mi inton pikan. Biglaan samat day tapa nagawid mo, Imawag namin ti may sa kanag iti batch ko iti high school. Anak kano iti bunyag di nauna aputot na. Kasta ka di? Well, sweetheart. Kahit kaano nga iti panagsublim? Agsubliak matla nga iti malam. Kasi ka nga rod, Sumurot ak kumamat. Ang adumat tinaskan nga ipalpas ko iti opisina. Sana bali na. Baliwan tantulangan ti mapanagpasyar ijay, sweetheart. Sumango kayon iti lamisaan tamangan tayon, tatang. Apay, litan urayan, tinobya manakaw. Awan ni Erickson, tatang. Nagawid iti lugar da. Nay, apay, di nakaintugaw. Saan, tatang? Kayat ko kumamat ti makipasyar adumat nga minti sambut ko a report ko iti opisina. Kasta aya. Wan, sana bali tagsublimat lang adagos. Napanlaang nanganak iti bunyag. Ay, kasta. Kunak no nagawid iti balayda. Saan, tatang? Inawagan lang ti barkada na nga anaken na iti bunyag ti anak na. Iso abiglaan ti panagawid na.
Kastagayam. Nuwan tatang. Ala, mangantayo kit din. Sigurado arabiin ton asumangpet ni Erickson, tatang. Kayat mo asawan, agpasyudad kamatlaang ita, Erickson. Wala nang. Ay, kunak man no maturog apay, tasakan tumasa pa inton bigat. Saan na? Masapol nga agpasyudadak matlang ita. Awan nga min kadwa ni Kate iti apartment. Apay nga min adi mo ing kuyog, tapno nakapasyar kumamot dito'y balay dyan o biyam anak kaw. Ha? Ay, kwa. Ada nga min trabaho na, nanang. Isa ako na ngayon ton maminsan tulangan, santo sumurot nga agawid. Ay, kawang nga rod Iyawid mong tumat, tapno maam-am mo, dagiti kakabagyan tayaw. Una na. Madanon to dahi ta akan ito. Alaam to nga rod dagiti insaganak aprutas ken natang. Tapno saan nga isupay agat-gatangan nyo ijay syudad. Imbag da ijay takapuros. Fresh from the farm ako nada. Saan analaylay. Ayawan man ngagpaiso na. Imbag dito ita libre tinatang. No ijay syudad. Magatang amin na nabanag. Awanan ti libre. Happy anniversary, sweetheart. Flowers for you. Wow! Nagbanglo ken nagpipintas dagiti asabsabong, sweetheart. Siyempre, kasla ka banglo kan kapintas ti panagayat ko ken ka, sweetheart. I love you. I love you too. And happy anniversary, sweetheart. Thank you kadagiti asabong. Awanan yaman na, sweetheart. Oh, lumugan ka nga roden. Tamapan-taman nag-date. Ay, wow. Sa dino, sweetheart. Basta lumugan kan. Siya kung ti makaammo no sa dino ti papananta. Okay. Talaga ang mahilig kamot kadagiti restaurant nga si dagiti baybayan niya. One, sweetheart. Kaya't ko nga minadangdanggan ti uni dagiti daluyon. Kasla maikat amin na parikot ko. Numangmangag ko ti daluyon iti ikit ti baybay. Sa bagay, uray siya. Kasla nakalaglag ang tiriknak no adak iti igid ti baybay. Una, nang runa no kas di alumlum na kan di init. Nagpintas abuyaan. O, saan ka di? Mangipalagip nga iti tunggal sipngat. Dumteng tulat ta tilawag. Amang ipasimudaag iti baro ngagsapa. Ken baro anam nama iti biyag. Inggarang mo mananti kinalaing mo ngagdaniw Ha? Amom, sweetheart. Sipod dimteng kay ti biyag ko. Nagmaris rosas tinalidem alubong ko. Di mas baalan aragsak ken rag-o. Gaputa sikat tinakarik naak, nagpayduma adungo. Amom kadimat anak karagragsakat no ada ka dito'y danak. Ladingit ti mariknak, no saan ka makita. Kat ar-arapaapag iti rinabii asikat ti kadwak, aging gadumtang ti agsapat. Oy, naggana sinadenggen, sweetheart. Kumusta ngay mo at tinapanam iti syudad, lakay? Kumusta mo ti anak ta? Kan tinubyo na. Awan mo tinadlaw ka parikaut kabayatan ti kandak ijay bakit. Panagkunak ket nasingpet-met na nga Erickson. Ay kat dasaya at mat nga rod ano kasta, lakay. Isuma ti makakaadda nga aglutluto ka naglablaba. Aya. Wain, dakla mo no idiadda aklang ijay akas jay. Ay kat saan ka kumapay ang nagawid, Iti kasta, mapaliiw mo ida na sayaat. Jak makabayag ijay ta nalamin bakit. Ken jak makain na nga awan ar-aramiden na. Mangan, maturog, ken nagboya lang iti TV ti kuko ay kijay. Awan exercise ko. Day talaang nga agpaiso alakay. Tawan exercise mo ijay. Wain bakit.
Adayaw amay mayat ditoy, ta inaldawak ang mapan talon. Inaldawak nga agling ay. Bareng ano talaga nasingpot da dyan nga Erikson lakay. Kunamat ni Kate nga umay dantukan agbakasyon ditoy inton umay abulan. Aya, ay kat nasaya at ngarod ano kas talakay. Kailiw kumutin di anak ta. Nasaya at mat ngarod no agawid dantukin ni Erikson dito'y balay. Hello, sweetheart. Sa dino ti ayan mo? Adaak pa lang iti opisina, sweetheart. Apay ka di? Ada sarakan mi a kliyente ka ni Lea, sweetheart. Uray di na kung sukunan. Agdiritso akton nga agawid, apaman amalpas kami. Kasta ka di, sweetheart? Wan. Apag gusto nga rod tagaw awis mat ni pare Harold. Birthday na ngamin. Iso arumar kami kano. Kasta ka di? Wan, sweetheart. Di kagdanag, tagawid ak matlaang nga dagos. Sige nga, Rod. Di ka unay agparabi, Wan. Wan, sweetheart. Awagan nak to, apama na makasangpot ka iti apartment, Wan. Wan, sweetheart. O, sige nga ron. Aganad ka. I love you. I love you too. Bye. Friend, inchat nakakadi ni Claudine. Saan mat, friend? Apay ka di? Agaw awis mat. Girls night out ka no? Anya? Itaman pa nga gawis day siya babae. Nag-break da ka nun iti boyfriend na. Ne, apay ka numanan, friend. Kunak man no umadanin di pa nagkalaysada ka ni Jordan. Ada ka no third party, friend. Ah? Ay na. Ay sus. Tinasakit, masikog ka nun di babae. Kit daw-dawatin ka nun ni Jordan ti waya-waya na. Tapno ikalaysanan tinasikugan na. Hala, kaasimat nga rod ni Claudine no kasta, friend. Ay, kaasi at talaga, friend. O anya, kayat mo ka dita sarakan takalpasan ti trabaho ta? Wana, ngam awagak pa'y ni Erikson no palubusan na, friend. Oh, at iti baso. Aginom tayo man kit di. Barang makalipatak man ora iti apagbiit lang nga kanito. Danggayan dak ko ma, please. Oh, atoy. Uminom tayo. Apay nga min, aya, friend. Anya tinapasama kada kayo kini Jordan. Wan nga rod kunaklakit din no agkalaysa kayon iti mabiit. Isuda ate agkalaysa. Saan ata kami? Ha? No kasta, talagang awan kayon kini Jordan? One, Kate. Nasakit. Ang naskan na aklo na kunti amin. Talaga siguro asana da kami ti agkagasat. Claudine? Claudine. Isuada kayo adwa. Paliiwan nyo anaimbag dagiti nobyo yo. Di kayo nagtalak. Di yu itad amin a panagayat kan panagtalak yo. Taamangan no, masaktan kayon tumat lang akas kanya. Maawatan da ka, friend. Ang panagkunak. Kat naiduman ni Erikson ka ni Jordan. Ay, uray mo't ni Ramil ko Nasingpet kan religyoso day chay. Iso amamati ak asisyak laang ti babae iti biyag na, friend. Sapay ko ma, friend. Sapay ko ma. Ang kas na kunakon. Saan nyo nga itad amin apamatag kan panagayat yo? Iti kasta, saan kayon to masaktan nakas iti marikriknak ita? Will you do me the honor of becoming my wife? Erikson? Will you marry me? Yes, I will, sweetheart. Oh, I love you so much, Kate. I love you more, Erikson. Agyaman na, Kate. Ikarik asiksikan to lang ti babae nga ayatan kan ipateg ko. Aginggat maudi nga angas ko. Managapagyam anak unay, Erikson. Manipod ita. Iyawat ko kan ka ti amin ko. Italag ko kan ka tinatarnaw a panagayat ko.
Kat sapay ko mata din ak tupal na angan. Ikarik day tayo timbadong ko alangit. Kat ibagamon kadatatang kananang mo, ta dumanon kamin iti mabiit. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo matan ti panagkalay sa ta. Agpaiso, Erikson. Wen, apay ti konam kalik at mangrabrabakak. Ay na, agyaman ako unay, sweetheart. Agyaman ako unay. Kamaudyanan na. Dimtang matlaangan ti altaw ngay nururay ko. Agyaman ak, Erikson. Alas 4 pa lang, mat kaya may ti parbangan. Barbaro analo kagak iti kastoy nga oras. Naimas ti turog ni Erikson na nakaarangop kanyak. Inayadik nga ikatanti ima na. Sakto bumangon. Aday na. Itaklang makita ti cellphone na nakadisto iti rabaw ti lamisaan Ano? Nalipatan na nga ta. Kita man ti messenger na. Dagiti mat katrabahuan na dagito Group chat damat da ito yung agkakapamilya. Agbasak man. Oy, Manong Erikson, imawag ni Manang Julie Idikalman sa batam kanumot dya anak mo. Saan lang anirenji ti ikan kan sabsabatam. Ikam kanumot nilay ka iti panghanda na inton birthday na. Anya di kaya tasawan da ito Isubli kong ti cellphone ni Erikson iti lamisaan. Ang mga tumalukag kat makita na pa'y nga igam ko ti cellphone na. Diyos ko, anya ka di kaya asawan da ito At da ilimlimad ni Erikson kanyak. Good morning, sweetheart. Good morning to sweetheart. Nasapa ka mat na riing. Sika pa yan ti aglutluto. Imbes asyak ko ma. Ay kwa, jak ngaminan makaturog. Iswa bimangon ako ang sakto nagluto. Apay, napigsakan ni manen ti urok ko, iswa adi ka nakaturog. Jak pa yung napuutan na bimangon ka. Saan mat sweetheart? Jak man amo. Mas daawak nga rot. Tabasta na lokagak matlatan. Amangan na damot mang pampanunot ken ka, sweetheart. Anya? Mala, agtugaw kakit din tayo timplan ka iti kapim. Pagururayan ta iti ilutlutok a pamigatan ta. Saanan, sweetheart? Siya akong tagtimpla iti kapik. O sige, sikat ti makaam mo. Sana bale, mabiitan to'y lutlutwag. Oh, apay adi ka pala nakapalas, sweetheart. Apay, di ka kadi sumra kita? Saan, Erikson? Kas lang amin maditibagbagig. Anya? Ay sus. Apay, anya ti marikrik nam. No kayat mo, kuyugan ka ama pa ni ti doktor, sweetheart. Saanan? Banog ko lang siguro daytoy. Pacheck ama ikatumat lang daytoy, apaman ama kainanaak. Sigurado ka? Wan. O ala, mapankakit din. Aldawan, ang mga numaladaw ka pa iti trabaho. Sweetheart, Di ka agdanag, takabailak ti bagik. Awagan ka matlaang, no talaga adyak kabailan. Sige nga Rod. Panawan ka dito I love you. Sige, agan-anad kay ti panagmanehom. When, sweetheart. Bye. Apay nga inlimad mo kanyak.
Ti kinaadagaya man anak mo, Erikson. Apay! Nagsakit. Kasla madudog ti pusok. Iti kastauna ya sakit na. Diyak amo no niya ti aramidag. Kasano pasamak ti kastoy. Awan matpulos na damdamag ko idi. Sakbay nga agdan na kami. Diyos ko, anya ti rumba nga aramidag. Isuro na kuma, apo. Awan nakita kwino nabasak a reply ni Erikson iti dayjay at chat ti kabsat na. Jakla ang amo no indilit na wino talaga asaan ang nagreply. Nagsakit tinakam ko iti daydi agundaway. Insang sangit ko aging gaan na pagkalmakmatlaang tiriknak. Nagpamarangak nga awan nabasak gaputa jak kayat amaamuan na anakibiyangak ti cellphone na. Inistok ko ti Facebook account dagiti nadakamat anagan kat nakitak dagiti ladawan ni Erikson kadwa na ti ubing. Manipod binyag kan birthday ti ubing. Jakon na search ti may sapay anagan ngam sigurado ak adwa ti putot na iti agduma a babae. Tinpakpakada na abunyag kan birthday nga atindaran na kat tigaya mismo nga anak na. Ti kanyak laeng apay nga ta nga inlimod na ti amin kanyak. Banag apakasaktan unay ti riknak. Sakbay anagdan na kami nagdamdamag akon maipapanken kwa na. Ngam talaga analinis, baro kan awanan sabit. Single nga agpaiso, ngam jak amo nga adagayam inanakan na. Kat nalabit, asaan ang nagpakaamada ito'y kadagiti dua aputot na. Miss F, mariribukan ak unayan. Ay ayatak unay ni Erikson, kat jak kayat amabukaw ko da ito'y. Iso na laeng, tanasakit tinakam ko iti panangilimad na kanyak kadagiti pinutot na. Anya ti rumbang nga aramidak, to'y pagayam mo, Kate. Ken ka pagayam, Kate. Panagkunak kat nasken laeng apagsaritaan nyo ti amin. Saludsudem dagiti kayat mo amaamuan. Ket no talagang agin inayat kayo, ikkam iti tsansa na amang panaknak iti bagina ken ka ken iti sibubukal a pamilyam. Adamot laeng ngamin ken ka ti makuna a choice pagayam ko. No maminsan agbalbalin tayo ngaminan amaag no may papanan kani ayat. Nga oray masaksaktan tayon. Saan ka pa'y matsiguro amasikog? Iso a decide a better choice pagayam ko. Alakastan pagayam Kate, kat pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.